What's up mga hitsuraan, mga choy ug chay? Welcome back to Hitsuraang Kulisaw YouTube channel. Today guys, mo bisita ta sa Cebu nga guys. Sa last residence na ako sa Cebu nga. So nag-aag ta sa Cebu nga. So medyo kaulanan biya. Tara, kay hatod ko ni Papa dito sa pier. So let's go, lag ta. Malitag kalamay guys. Wala day OB day. Ika lang pa Papa 300 lang. Balik trend. Oh, trend. Ay, kato din pinat kisses ba? So guys, kung mapalit mo kalamay diri na mo sa tubigon dapat guys, kay lamay kay diri kalamay nila. Hindi ka na. Nagpila ni kaniya. Wow, makakutsinta. 100 sir. Nagpila ni ma'am. Tag 50. Nay bro, nda. Paggikan kag Bohol, mazo ni pasalubong. Sa itong pasalubungan atong kuan. Pito 200 ma'am. Oo. Ano din na discount? Nay pagkapin sa kada 200. Ay, ilain na siya kay dalo na balay. After ni guys, ato na to sa destination na to. Indot na kay diri sa tubigon guys. Karon ba balik diri ba? Dai daghang infrastructure na diri, na McDo diri sa tubigon guys. So, tara kay manatag palit og kalamay. Salamat kayo sir. Salamat ma'am. schedule. So, direta sa tubigon. Okay rani. A few inches later.
messing up was just keeping me. Her cheerleaders come searching in, and so she tried to hide the love that she's in us. Would you know it? She wouldn't show it. And as I go through my life, I will look for her, my wife. Several song-filled hours later. Later, that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Yo guys, naabot na ta diri sa Cebu nga guys no. So it's been a while diri. So I'm with my friends, with Kuya Janjan and What's up? and Lucien. Yeah. It's my good friend and Jewel. So relax na ta guys. I hope you enjoyed this video and don't forget to like, comment, share, and subscribe to Hitsuraang Kulisaw YouTube channel. And Yeah! with that being said, Click below. and click subscribe below. So guys, see you next time. Peace out. Peace out.